Judul renungan Gaya dan Kuasa. Ayat renungan Lukas 9 ayat 1 sampai 6. Nasiam hasoman malas uhurta. Boy use pajupah bani acara pamalas uhur. Bani channel YouTube Bahasa Simalungun. Pai mai boge hita hatani Tuhan. Martonggo malebi hita mangindo pambabay ni tondui napasin. Martonggo mahita. Terima kasih bamu Tuhan. Bani pardalangan ni golunan. Tetap doha mata somani siganung ari. Langadong sa kidok mata be tardupakon hanami. Anggulang marhasoman ham. Karena Tuhan, icalo kanani mahatamu gabe gogo. Laho mandalani ari-ari ni golikon. Markuasa mahami bagas tolwimu, aseboy tarjalo, cana ihorjakon hanami atamu. Ibaga Yesus Kristus hanami martong. Amen. Nasiam hasoman, renungan bata sadarion egwa tumbani buku renungan wasiat namar judul Gaya dan Kuasa. Maronjolan bani Lukasia ayat sada das kubani onom. Janah nats nagabe pusat perenungan bata ay mahumbani ayat onom. Nama katahon. Dok ay martupuma 12 ay Iberema bani sedia gogoh apa kuasa mangimbang segala setan-setan apa pamalum naburi. Nasiam hasoman kurian na hinalongan ni Tuhan ta. Adong dua kata ay madaya pakon kuasa. Hampir dosdo artinya. Hasipe sasitong ni berbeda doon. Arti ni daya bani bahasa Yunani aima dunamin. Aima silayak-layak ni naibata lahu mambahen tanda alongangan. Janah kuasa aima exousia. Arti ni otoritas na iberehon hubata kumbani naibata. Tuhan Yesus memberi kuasa hubani susiani laho membahen mujizat. Jana iberi kuasa atap aguguhon gabe boy hita gabe saksi ni Yesus. Tongon iboto hita do bahwa hapentaron pakon pamboto nabagas pasal hapor sayaon ay porludo tuma. Tapi maningon takas dohoma hubata anggolang adong daya pakon kuasa. Jadi hapentaran pakon habutohon pasal hapor sayaon ay langdong buwan. Daya pakon kuasa na humbani na ibata manutuhon tumando laho mangukur sonaha kualitas ni guluta. Jadi boy doy dahita adong opat hal na perlu tumang gabe tiang ni parguluhan ni halak na porsaya. Aima paruhuran, pamboto, kuasa, pakon haguguhon ni naibata bani dirita. Haganop na opat hal on perlu tumangdo jana saling melengkapi do sada pakon nalegan. Na opat poin on ma nasihol mampargugoy hita aseboy hita gabe saksi ni Kristus. Na totapa torsahon jana membuan hamubahon ni uhor. Jana haluahon bani haganupan jolma. Daya pakon kuasa ay masih layak-layak ibaga Yesus Kristus na iberehon hubani susiani. Aseboy sidia mambahen tanda hagugohon
ay mangusir si Bolis jana pamalumhon na borita. Kurian na hinaholongan ni Tuhan ta. Bani panorang on, kuasa ni si Bolis ay boydo homatarida. Sanggalang sirsir hita masarihon hasoma. Jana manggolo ibagas hakahoan. Jana naburit na maningon italuhon hita ay magkuwasa ni dosa. Kuwasa ni si Bolis pakon naburit na boy makrohon ketidakadilan, parbolah-bolahon, kekejaman, pakon kajahatan. Selaku gereja, idilodo hita ase boy malawan haganupanan. Tenger mahurta. Doma iberi Yesus Kristus bata kuasa pakon hagogohon bani halak na porsaya lobihan humbani kuasa na ibere hubata marimbang kuasa na dong itanoon. Jana ibere do bata gogo ase boy tetap gabe saksi ni Jesus. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih bamu Tuhan. Dumatongon ni bereham benami daya pakon kuasa. Manaluhon haganupan setan-setan. Pakon haganup na borit na dong itanhon. Atap ahape guran na borit ay. Tumaibere ham hanami Tuhan. Daya pakon kuasa. Sana boy homahan nami Tuhan. Margogok gabe saksi mo. Manaksihon ham Jesus Kristus Tuhan namin. Bahwa kuasa mo mangatasi haganupan segala kuasa na dong itanohon. Karena Tuhan, malum matongon paruhuran namin. Malum mahomaganuk para kulaon namin. Sana monang mahanami. Ria pakon hangin. Ibaga Jesus Kristus. Si mada kuasa ini. Martonggo hanan. Amen. Nasyam hasoman. Sonay renungan bata sadarion. Ulang lupa hita. Like. Subscribe. Sana bagihon hita hubani hasomanta. Ay marahite na sonay do madiho cita manukoli horja pekabaran Injil. Riapakon yekabe. Tuhan ta Jesus Kristus mamasu hita ganupan. Horas.